Kumnu perlog paro sahi sen par ngapenyang so bhai phi shakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singi nyeshat no da uni u cookies. Kani kadai ka sini ka bala ni ngachim shteng pela bat ka umpanyang pada siteng banya ka shteng pela. Te phila ban antad hi kijing thau da ka pela ne da ka bol nginya kleshwa kumne daga tibe kumni namar bali ba yo ka siet am tingin saya blend bha uni pad ude umai dash pela bad u atang aish pela tenginya kinro bha mo kani gadi gamlu aitang khandian uni pade ude u tu ilachi powder uni rung aitang khandian hi Filaban antadi filaban ai khambut ukam lele uni ude baking powder steng samoy ta nga ai lang bot u baking soda tang khandiat pe tang khmut samoy dala dep nang tu am sakhle bha daga kti kumne had bakanda dangi khem kum tu am kadiban lang kumne te minta kaduna am tingin the da kadut khindiat mo wat num ai san ai ra namar ngim ko bakan long jam palan kani kala long tingin sa shim khindiat sampai kumba batai Pila banle daga tablespoon ru da fidan kum kani langka khamsuk ni aru kammo ba shubek ru bat ba shed hapo ka karai ru kani bangan shubek hapo ka awan ngan bo shi spa sunflower degree ngan bo palat ra te uni pade nga ai do tu sesame bayong te utu su ta akum ni na lo da fim kwa nai ai ru phila ban ai do badam do kaju do ai ru long kani pare kapangan shed ha ka karai ngala da pen khlu lupa kani ngala pen khlu da ka slow be kam tu shwa san minute tekala khlu bha dengan bo na kani ru dengan ya tam in sampai hadin 10 minit demanda ngisya da ka karai ru am ngide ban pe shipang namar teng ka karai ka long ka bak khluj bha ne don ka karai ka pastang long bar ben ka pher pe kani fi am ne ki cracks pe kini long kala long an pin fi pe kani kala hadin 40 minit kani kala long dengan bu no bakan peja shwa ngan sa thap ho bilar hadin ta kani basha dah ka awan ru kani ru kala long kani ru ngan pen peja shwa war ba por badang khluj am jude ban thap ha ki bilar na kan sa jam no pade ngatharai philayo jimun toy hi perlog khubli sibun bo philai pe kani ke video Sngo bha like subscribe but share